Mu ijoro ryo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 nibwo amakuru yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Alain Mukurarinda yitabye Imana. Yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Nyuma gato y'uko izi nkuru zitangiye kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga, hasohotse andi makuru yavuga ko ari muri koma kubera ikibazo cya stroke yagize. Ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 noneho byatangajwe ko yitabye Imana. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda rivuga ko Mukurarinda wari ufite imyaka 55 y'amavuko yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Leta y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Uyu wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi rya Alain Muku yari umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda kuva mu kwa 12 mu mwaka wa 2021. Muri bimwe mu biganiro bya vuba yaherukaga kugira mu itangazamakuru harimo icyavuga ku birebana no guca umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, igihugu u Rwanda rwashinje kubogamira ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no mu kugira uruhare mu gutuma u Rwanda rufatirwa ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Icyo gihe Ububiligi bwavuze ko bubabajwe n'icyo cyemezo cy'u Rwanda. Yagiranye ibiganiro na chaîne za YouTube zitandukanye ndetse na chaîne za televiziyo hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yize amashuri abanza mu Rugunga mu mujyi wa Kigali, aza no kwiga amategeko mu gihugu cy'Ububiligi. Niwe wavugiraga leta y'u Rwanda cyane cyane mu bitangazamakuru bikoresha Ikinyarwanda ndetse n'Igifaransa. Mbere yaho yawe muvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, aba n'umushinjacyaha mu manza zirimo rwa Victoire Ingabire. Yari n'umuhanzi w'indirimbo zirimo n'iz'urukundo ndetse n'umuhanzi w'indirimbo z'ama ekipe y'umupira w'amaguru. Yamamaye cyane ni yitwa Tsinda Batsinde, ishimagiza ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi. Yari umufana ukomeye w'ikipe ya Kiyovu Sport. Yanaririmbiye ama ekipe y'umupira w'amaguru arimo APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport na Mukura. Yazamuye abahanzi batandukanye abafasha kumenyekana ku rwego rw'igihugu. Uyu mugabo niwe wamenyekanishije umuhanzi w'indirimbo wamenyekanye nka Gisupusupu. Bivugwa ko yamuhaye byose akamugira iki. Bantu mwese mwakanda subscribe kuri Universal Media TV, turabasuhuje. Nawe turakanda subscribe, twakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5 kandi bikugerereho ku gihe nta kintu kimwe kigucitse. Rero uyu munsi tubazaniye inkuru y'ishamugongo rwose, ni inkuru abanyarwanda bose byananiye kwakira bitewe n'ukuntu bakundaga uyu mugabo w'indashyikirwa, umugabo w'ibikorwa byiza, umugabo w'umunyampuhwe, umugabo ukunda gufasha. Uyu mugabo nanjye nkimara kubyumva numvise nsesura neza, nibaza ukuntu Imana idutwaye umuntu nk'uyu nguyu, ibintu biranyobera. Rero uwo mugabo nta wundi ni witwa Alain Muku cyangwa se Alain Mukurarinda, akaba yari umuvugizi wa guverinoma wungirije w'u Rwanda. Rero akaba yitabye Imana. Bavuga yuko ngo ari udutsi two mu bwonko turaguritse, noneho bituma uyu muntu adashobora, ubuzima bwe budashobora gukomeza. Bivugwa ko agifatwa bamwihutishije ku biro nako ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal ku Kacyiru. Abaganga bavuze ko abaganga rwose bahako batagize ngo bamugarure ibuntu, ariko biza kurangira ataharenze, bitagenze neza. Mu by'ukuri banyarwandakazi, uyu yari umugabo w'ibikorwa byiza. Nanjye nafatiragaho urugero njye nkimara kumumenya. Mbere yuko mumenya yari umushinjacyaha mukuru, yari umwe mu bashinjacyaha mukuru mu Rwanda, ndetse akaba ari n'umuhanzi. Ari indirimbo nyinshi yaririmbye zirimo Tsinda Batsinde, indirimbo murayizi, abantu bagiye bakunda kuyikoresha cyane mu bijyanye n'imikino. Hari indirimbo yahimbiye Reyo, indirimbo murayizi, indirimbo yaririmbiye Dupfiki, indirimbo yaririmbye yitwa Dupfiki, hari niyo yaririmbye yitwa Abijuru baririmba, n'izindi nyinshi.
wakumva ko rwose uyu mugabo yarimbaga indirimbo zigikora ku mitima y'abantu ndetse bakamukunda. Rero rwose urumva ko ni inkuru y'incamugongo buri munyarwanda wese agomba kumva ari inkuru igoye kuyakira, ariko nyine nubwo yari umugabo twese twakundaga, umugabo w'inyabico myiza ndetse ukunda gufasha, ni ukuri kw'Imana, Imana yamukunze kuturusha, twavuga ngo Imana imwakire mu bayo ndetse aruhukire mu mahoro. Rero undi twamuvuga uyu mugabo yari afite label ikomeye cyane bita The Boss Papa. Iyi label yari irimo abahanzi bagiye batandukanye yagiye afasha ndetse bakagira icyo bigezaho. Urumva ko haba mu rubyiruko, haba mu bantu bakuze, haba mu bana, rwose urumva ko uyu mugabo yari umuntu ukunda kwisanisha n'abantu bose kandi akagira ibiganiro bikora ku mitima y'abantu, bigatuma hari ikindi kintu batekereza mu guhindura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Rero rwose urumva ko ni inkuru y'incamugongo ikomeye igoye kuyumva. Nawe aho uherereye hose rwose uyu muntu musabire ku Mana mwakire mu bayo ndetse aruhukire mu mahoro. Ari mukuru rero yari umuvugizi wa guverinoma, akaba yitabye Imana azize indwara. Urumva imitsi yo mu bwonko yagize ikibazo ituma ubuzima bwe budakomeza. Rero twavuga ngo Imana mwakire mu bayo, kandi dukomeze twigire ku bikorwa byari afite byiza, dukomeze twubake igihugu cyacu, tugiteze imbere. Ibyo abandi bavuga bashaka kudusubiza inyuma aho twavuye ni kure. Dukomeze duharanire gukora ibintu byateza imbere igihugu cyacu, twimane igihugu cyacu. Rero ari mu kurwa kwavuga ngo ari mu kurarinda, ruhukira mu mahoro, kandi tuzigera tukwibagirwa. Nge ntago nagufata nk'umuntu wapfuye, kuko ibikorwa byawe bwabyo bizajya bigenda bigaruka mu mitima y'abantu. N'ubundi uzaba uhari, tuzaba turi kumwe nawe mu bikorwa byawe bitandukanye bizajya bituma tukwibuka. Urumva ko ni umuntu ukomeye, kumwibagirwa biragoye. Ari mu twavuga ngo reset in peace, wari umuntu w'agaciro. Usibye ibyo kandi yanashinze akademi yigisha umupira w'amaguru, ayita Tsinda Batsinde. Yaragamije kuzamura abafite impano zo gukina umupira w'amaguru. Iri shuri yarishinze mu karere ka Rulindo kandi rimaze kugera ku rwego rwiza. Yitabye Imana azize guhagarara k'umutima, aho byavuzwe ko yafashwe n'indwara ya stroke kuwa gatatu ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 4. Iyi ni indwara ifata ubwonko, udutsi tumwe two mu bwonko tugaturika. Kuri uyu wa 4 mu ijoro nibwo byavuzwe ko yitabye Imana, ariko nyuma bivugwa ko akirembye, ko ahubwo yari akitabwaho n'abaganga. Ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa 5 nibwo byemejwe bidasubirwaho ko yitabye Imana. Mwihamashi muri beza we. Banditse bike nabaye nitwa mukuru arinda nkuko babyanditse. Nize amategeko mu Bubiligi, ndarangiza ntangira kubavoka, maze nk'amezi 9 mpora n'umugabo witwa Gisire. Sinzi niba ari hano, ati dutahe nitugende gutyo gusa. Gisire nta muntu utamuzi, niba batari hano nta muntu utamuzi. Ubwo ndagenda rero ngeze i Kigali, mbaye umushinjacyaha peti. Hashize iminsi batarabishoboye, nyobora urwego rwa Gasabo. Ntabwo namaze iminsi umugabo witwa ngo garanga ati ngube umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Mbaye procureur national. Abantu bajya bayitiranya ngo ni procureur general. Oya, procureur general ni umwe, twekaba procureur national nk'umunani cyangwa 9. Ubwo nakuze akazi kanjye ndazishinjaye, ntago wancikaga. Napfaga ni kuvuga ngo niba mfite uko ibikorwa byakozwe, nkaba mfite ibimenyetso, nkaba mfite itegeko, niyo wazurinde. Naragakoze maramo imyaka 13. Muri 13 nza kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha. Benshi barahanze, narabivuze cyane, abanyamakuru bajya bambwira ngo barankumbuye ngo navugaga neza. Hanyuma ikindi nakoze ni iki, nagiye muri département international. Muri département international muri parquet mpuriramo n'imanza z'ibigugu, ariko abantu nimwe muzita ibigugu.
burya twebwe iyo turi mu ntabwo tubona tuhari ibigugu, byaba ibigugu batubwiye ngo dukore bya bindi mujya muvuga ngo turakora, batubwiye ngo dutekinike, aho ngaho nibwo byatugora. Muzi ko baravuga ngo turatekinika, ngo turahimba, hari abantu tugendana bakavuga ati kubona umushinjacyaha gushinja nta hantu mwahuriye. N'umusaruro bimbwiye namwe, ariko ngiye mpura na dosiye ntabwo mba nkeneye guhura nawe. Dosiye iyo nta kintu kirimo ntabwo ugera iwanjye, niyo bahakugejeje nta kintu kirimo ndakurekura ugataha, ariko niba kirimo nk'uko mukanya nabivugaga ntabwo wancika. Ubwo rero ibyo ngibyo birangiye imyaka 13 ishize, hari akantu nababwiye ndi mariye, hari umugore uncumbikiye, tujya ku ntaha muri 2002, naramuhamagaye ndamubwira nti dero Machel Martin mona muri municipal makakati papaye, nti urakora muri Bank of New York i Buruseli, ngiye nkora mu bushinjacyaha i Kigali, nutazi i Kigali tayari. Arataha, turi mariya, Imana ishimwe dufite abana babiri. Ejo bundi rero mu kwezi hashize imyaka 4 cyangwa 5 ava ku kazi, ntabwo yarereye karungu bya bindi bya yaje aseka ati turi yawe yarageze ntibite, yakoraga muri Bralirwa, ati banyereje mu Buholandi, ati tugende, aturibuka umpamagara ngo urataye ngo dutahe kwambara muri Bank of New York. Ndavuga ndetse ko perezida wacu yabaye agaciro nyine tugende. Bati ntabwo bazakoreka, uza amabanga menshi, uze biki. Nandika ibaruwa, procureur general arasinya, ministre Busingye arasinya, mu gitondo ndigendera. Ubwo tuba tugiye kuba mu Buholandi, nsubiye muri diaspora. Ngezeyo rero ikintu cya mbere nakoze niki, nahuye n'ibibazo byinshi cyane kuri rya jambo nababwiye bita gutekinika. Barananyandika kenshi cyane, baranankanga kenshi cyane ngo bazaza kwigaragambya imbere y'umuryango, bazabuza abana kujya ku ishuri. Ndavuga nti ibi bintu ngiye numva ntacyo bintwaye, kuko nari nzi ibyo nakoze bifite icyo bishingiyeho. Ndavuga nti abana banjye bazagira ikibazo. Ubwo se rero mu shinjacyaha se na munyamategeko ndicara nandika igitabo, mbaye umwanditsi, ndacyandika mbaza kucyandika mu Kinyarwanda, ndangije ngishyira mu Rufaransa, cyitwa Qui manipule qui, ibirimo muzajye kubisoma. Ubwo ibyo ngibyo birangiye, ndavuga nti rero ni iyihe experience, ni iyihe innovation nakura muri ibi bintu byose nanyuzemo. Nk'umuntu wabaye mu Rwanda, njya kwiga mu Bubiligi, ngaruka mu Rwanda mu myaka 13, madame ansubije mu Buholandi, ubu yavuze turagenda utugeza muri Côte d'Ivoire. Ubu niho tugeze, naramenyere nta kibazo. Ndavuga nti muri iyo muvuma tubamo dora tugenda nakora iki. Nashyizeho cabinet ikora ibintu, igira inama noneho iba mu mategeko no mu butabera, ariko cyane cyane mwebwe ba diaspora mugira ibibazo bibiri. Muza mu Rwanda soit ni mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 ukwezi kumwe, nta kintu mwatubeshye, cyangwa ni mu kwa 12 kuri Noheli ibyumweru bibiri, nta bindi. Ndabyumva kandi nanjye narahabaye. Muza mufite ibibazo, inkiko, abavoka, land center mu butaka, mukabitangira abantu babafasha hariya, kubera ko mwazanye amayero muri uko kwezi très gentil, bakaba abana beza, bakaguhamagara ukababona, mu gitondo avoka byose ukabibona. Pfa kurenga kuri aeroport, hamagara telefone yavuye mukenda gusara, kubera iki? Kubera kuzi kuzagaruka umwaka utaha, ibintu bigakendera. Nguko twashyizeho rero uburyo, kuko na diaspora yewemo ibibazo mbizi, ushobora kugufasha utiriwe uza. Imana imuhire uko ridashira.